Pilih bismillah Mak Bun. Malar muka pemilu setiare paling lancar. Lagi kurang minum kan? Gila orang ini ada remah. Caing biar dewang buang. Sengke galon, senyingkul ceret, sengaja meja. Pas cek ke. Kula gak kantong. Yang minta pendapat. Arah apa? Ki masalah pesta demokrasi daerah nih itu Mas Gus. Situ Mas Gus. Gila, beli headed ya. Kok tak usah? Wah, edilan. Pas kan mental tempe. Rasa takutnya hede jalan. Penyakit hati. Terus sakit. Mita ke tedung bi sape nih hedelan. Sampai anyar nih ke Mas Gus. Detik kita harus penuh dengan kehati-hatian. Kemana hede bi? Wah, langgar itu langgar. Itu langgar. Makan ya.